Библиотека бу билии көрүү, дириң өйбиһиге, ағатчылар уяры кэйәрэ биллибэт киниге муоратыгар ыраагы көрөр ыраас туһалаах буола итиллэн тахсар сирдэрэ. Бүлүк оратын оҕо библиотеката архив докумуона кэрэһэлииринэн ыамыйын 15 күнүгэр тыһынчы 904 сыллаакка териллибит. Ол тухары элбэх көлүөнат чаты били суолугар сирдэн кылаатын киллэрэн келлэ. Библиотека ридете сүрдээх киэң, элбэх билини, үлэни, кыһамньынэрейэр. Нэһилиэҥҥэ оскуола, детсаат оҕолоругар аллаах араа сүрүttäэх тематическай биэсирдэри бэлие өйдөбүннүк дааталарга, суруйааччыларга аллаах элбэх мероприятиялары, викториналары, библиотечный уроктары ыытабыт. Библиотекар кинигэнэр биириннэн муҥурдаммат. Күннääҕи үлэтин хаамыытыгар атын иденималарын туханар, эмиэ да учуутал, эмиэ да артыыс, эмиэ да режиссер, аныгы кэмирдэ билинэн айтишник, блогер, ютубер ден толор этэр кыахтаахпыт. Библиотека оскуола учуутал төрөппүт ыкса сибээстээҕи үлэтэ ханнык тасайдыыетигэр суолтата сүтүө суохтаах. Кинигэҕэ литературага тапталыҥ эри билии көрүү бу сайты төрдө буолар. В стенах библиотек тишина и уют, чинно книги расставлены в ряд. Только добрые люди работают тут ради знаний, не ради наград. В библиотеку мы спешим с тобой снова. Здесь всегда день открытых дверей. Библиотека скажет доброе слово. Очень рад он приходу детей. В залах библиотек царство древних времен, мудрость жизни, науки гранит, а созвездие ярких, великих имен верный библиотекарь хранит. У меня есть друг надежный, дорогой, чудесный друг. С ним советоваться можно, проводи вдвоем досуг. С ним и радость, и тревоги делишь пополам. Он знакомый, близок, многим дорог он и вам. Книга, друг наш неразлучный. Нам с тобой никогда не скучно. Книга, друг наш неразлучный. Нам с тобой никогда не скучно. Хочешь плыть по океанам, опускаться в глубину, побывать во многих странах и домчаться на Луну, быть отважным следопытом, чаще вековых, все края тебе открыты на страницах книг. Книга, друг наш неразлучный. Нам с тобой никогда не скучно. Книга, друг наш неразлучный. Нам с тобой никогда не скучно. Книги с множеством картинок, переплетах расписных, мой да дыры Буратино к нам пришли из первых книг. А потом Тимур Корчагин, овод кошевой, дали нам пример отваги, дружбы боевой. Книга, друг наш неразлучный. Нам с тобой никогда не скучно. Книга, друг наш неразлучный.